جستيك تي في ببرنامج تايبت دم باش تماشاوان هيجا دیسا برنامه کی تایبەت ام پێشبەری وەنە ئەم وەکتی زانین پێشوازیە ساڵێکی نو دکن بەری هەر تشتیم دبێژن سەر ساڵە گەلێ مە یێ وڵات پارێز هەروەها تەواهیە ژنین کۆ کەدێ ددن مەشاندن ژنین تێکۆشەر ئێن لە قادان کۆ بەرەڤانیە وڵاتی خۆ و هەموو قادان دە تێکۆشینی دن مەشاندن ئەم vê سەر ساڵی وا پیرۆز دکن تەماشاوان هێژا لە سووریێ تایبەت ئەمێ vê mijarê îro vê nabikirin dest ev 14 salin rêxistinên jinan û tevahî jin ji hemû pêkhateyan pêşengtiya têkoşînekî bênavber didin meşandin û em bêjin bi taybet dijî êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyê wêna komên terorîst her dem di nava xebatê û nava çalakiya de ne îro du mêvanên hêja ji Kongra Star mêvanê me ne em ê vê mijarê bi wan re gotûbêj bikin ka sala derbasbûyî salekî çawa bû ji bo jinan û plan û projeyê wan ji bo sala nû em ê bi wan re binirxîn û were parve bikin belê mêvanê me Rîhan Loqo berdevka Kongra Star hûn xêr hatin gelek spas spas xweş herwiha Rîhan Temû berdevka Komîteya Têkilî Îtîfaqên Demokratîk ya Kongra Star hûn jî xêr hatin sabî gelek spas belê sala nû li we jî pîroz dikim bi hêviya ku sala nû ji bo hemû jinan ji bo hemû gelê me salekî azadiyê be salekî serfiraziyê be em bo yê hêviyê pêşwaziya vê salê dikin heva Rîhan ji cem we dest pê bikim me di pêşgotina xwe jî digot di sala 2024 de tevî hemû êrişên heyî jinan taybet jinên Bakurê Jilatê Sûriyê hemû dijî hemû cûre êrişên ku li ser tên meşandin têkoşînekî bê hempadar meşandin ez dixwazim yanî bi çavê Kongra Star ez vêna pirs bikim yanî hûn wekî Kongra Star bi çavekî çawa li rewşa jinaniya sala derbasbûyî dinerin di kîja aliyan de qezenc kir di kîja aliyan de wenda kir em jî guhdar bikin belê slavûrêz ji bo we her kesê ku guhdar û temaşe dike yanî ji xwe em dikarin bibêjin piştî li darxistina kongrê nehemîn yê Kongra Star ku bi bejdarbûna hezar jinî ji tevahî herêmên Bakurê Jilata Sûrî, Şam, Libnan, Başûr û qadên Ewropa kongr bi gelek biryarên xurt yên ku stratîjiya Kongra Star ji bo sala pêş bide diyarkirin biryarên hevveş ji alî tevahî jinan hate girtin ev biryarên ku hatin girtin hîn bihtir me jî xwest em li ser biryarên kongrê biryarên ku jinan girtiye bi hêviyekî mezin û bi cesaretekî xurt ji bona pêşxistina xebatê ji bona bilindkirina asta têkoşînê ji bo em bêjin berfirehkirina qadên rêxistinî me hewl da ku em di vê sala pêşiya xwe piştî kongir em karibin di astayekê de em karibin xwe bikînin tevahî jinên Bakurê Jilatê Sûrî û em bi hev re wekî rêxistin, wekî tevger, wekî saziyên jinan di asta Bakurê Jilatê Sûrî em xebatekî hevbeş li gorî em bêjin hişmendiya an jî em bêjin li gorî stratîjiya konfederalîzma demokratîk yan jinan ev di astayekê de me xwest em bi rêxistinên heyî bi tevger û saziyên jinan di asta Bakurê Jilatê Sûrî em wekî konfederalîzma demokratîk ya jinan asta têkoşînî, asta xebatê û asta xweparastinê em çawa karibin hîn bihtir bilim bikin, mezin bikin û xurt bikin ev gelekî girîng bû taybet ji bo me taybet di vê salê de çima ji ber ku di salên borî de wekî Kongra Star heta astekê em bêjin di nava beşê ku di nav de kar û xebat de dameşandin bi jinên ê ku dibin sîwana Kongra Star denin gelek xebat, gelek em bêjin çalakî, gelek perwerde, gelek pêngav bi hev re dest pê dikirin yanî di van salan de me hîn bihtir xwest taybet di vê salê de me xwest me giranî da ku em çawa karibin bi itîfaqên jinan bi hevgirtinên jinan bi hişmendiyekî hevpar ya jinan em çawa karibin têkoşîna li beramberî tundiyê li beramberî dagirkeriyê li beramberî komplo em di van hersê aliyan de asta têkoşînê hevpar em çawa karibin xurt bikin lawma jî di derecayekê de me li ser vê yekê kar û xebat dameşandin ku em çawa karibin bi ferasetekî hevbeş ya jinan di Bakurê Jilatê Sûrî de û li beramberî tevahî hişmendiyên nejatperest, olperest, zayînperest, netewperest em çawa karibin têkoşîna xwe ya zanistî û xweparastinê xurt bikin ev di astekê de di asta din de jî em dikarin hîn bihtir têkoşîna me hevpar yan jinan em bêjin
ji taxan bigire ji gundat bigire heta asta Bakur Rojhilatê Sûrî li beramberî tevahî cûreyên tundiyê lêdanê em bêjin zewaca temen biçûk destdirêjiyên ku li ser jinan tê kirin û her wekî din em çawa karibin di vî alî de hîn bêhtir xwe bikinin tevahî jinan birêxistin bikin perwerde bikin û derbasbûna wan di nava asta tekoşînê de asta xebatê de em karibin xurt bikin. Di van aliyan de him me got tekoşîna hevpariya jinan di alîkî din de jî tekoşîn û rêxistinbûyîna em bêjin ji taxan ji komînan de ku em çawa karibin jinan perwerde bikin birêxistin bikin di alîkî din de jî em dikarin bibêjin gelek pêngavên ku hatin destpêkirin pêngavên em bêjin ji bona azadiya fîzîkî ya rêbertî taybet ji ber ku di asta yekê de wekî kongrastar di pîlanê me de em ji bo azadiya fîzîkî ya rêbertî kar û xebatê xwe didin meşandin. Di nava vê pêngavê de em dikarin bibêjin pêngava ku ji bona azadiya fîzîkî ya rêbertî pêngava ku ji bona 25 mijdarê pêngavê ku ji bo 8 adarê pêngavê ku ji bona piştgirtiya jinên cîhan mîna şengal Efganistan em bêjin Hindistan her wekî din li welatên Îran Rojhilatê Kurdistan li Bakurê Kurdistan du welatên rojhilata navîn de û di asta cîhanê de em çawa dengê şoreşa jin hîn bêhtir ji bona xwedî derketina tevahî jinan em çawa karibin bilind bikin xurt bikin û em bibêjin şoreşa jin li pişt tevahî serhildanên ku niha jin di nava çalakiyan de ne li qadên azadiyê ne di van aliyan de me wekî li ser van pêngava kar û xebatên jinan dest pê kir. gelek spas Rîhan xwe me jî şofan bi rastî tevlîbûnekî girseyî û xurt ji van çalakiyan re hebû bandorekî gelekî mezin jî dikir. Heval Rîhan îro hûn di Rîhan mêvanê me ne yanî heval Rîhan sazegerim cem we jî niha qada diplomasî jî hûn vê xebatê din meşandin qadekî giring bi rastî di hemû waran de jî eger em werin ser kongrastar jî ev qad qadekî giring e di sala derbasbûyê de vê qadê çiqî serkeftin ji bo jinanan eger em wek hundirîn jî binirxînin yanî em bêjin jinên li vê herêmê heyî ew jî yanî qadekî diplomasîya hundirî mirov dikare binirxîne û ji derve jî têkiliyên we birêxistinên jinan re vê bandorekî çawa kir ku jîn hîn bêhtir bigihêjin hev hîn bêhtir nêrînê wana bibîniyek ji bo azadiya heyî ji bo têkoşîna Kurd din meşand. Belê di serî de silav û rêz ji bo we ji bo her kesekî ku îro di qadên berxwedanê de li ber xwe dide yanî silavê me ji bo wan jî hene. Ji xwe di serî de sala 2024 belkî salekî gelekî cuda bû yanî ji serdema ku em tê re derbas dibin çima ji bo ku rastî jî astê şeran astê krîzayê ku hene di nava vê salê de gelek em bêjin guhertin dane jiyan kirin û guhertinên gelekî bilez jî di nava gelek qadan de bi xwe re anîn bi taybet di nava rojhilata navîn de îro di nava Bakur Rojhilatê Sûrî û Sûrî bi giştî de ji bo wêna em dikarin bêjin salekî ku tije kêliyên serkeftinê bû tije kêliyên guhertinê bû tije kêliyên ku hîn bêhtir em ber bi azadiyê veçûn û di nava wan kêliyan de jî belkî gelek destkeftiyên ku şoreşa Rojava dane qezençkirin di nava vê salê de hebûn. Ji xwe wek qada diplomasî jî îsal konferansê me hat li derxistin di nava wî konferansî de jî gelek mesaj gelek nerîn gelek helwestên ku pîwîst e şoreşa Rojava hîn bêhtir bi jinên derdor werê naskirin hîn bêhtir em bêjin dengê wê ji bo derdor werê şandin ji bo vê yekê jî em dikarin bêjin ku di vê salê de hevaltiya derdor ji şoreşa me re bi taybet ji Bakur Rojhilatê Sûrî re gelekî li pêş bû çima ji bo ku keda ku li vê derê hat meşandin xebatê ku li vê dê hat em bêjin meşandin tekoşîna ku li vir hata dayîn ew nahêle ku hîn bêhtir kesên derdor çavê wan li şoreşê meyzênê di vê salê de belkî zêdetir ji 18 wefdan şande hatin Rojavayê Kurdistanê ev na jî bi xwe re di dê diyarkirin ku çiqasî
خباتê ku li vir tê meşandin, tekoşîna ku li tê li vir meşandin hêviyên çawa ji bo jinên derdor dide çêkirin. Ji bo wê jî niha bandora ku kêr giringiyê ku dan meşandin belkî her tim em dibêjin di nava xebatê rêxistinî de, di nava xebatê dîplomasî de, di nava xebatê civakî de jin xwediya pêşengiyê ye, jin xwediya rola herî mezin e ku karibê tehevdanên ku di nava vê şoreşê de çê dibin di rêya rast de tehev bide û bi ser serkeftinê de bibe. Ji bo wê jî belkî her kesekî ku hat vê derê û guhdar kir û xwest ku nas bike sîstema ku li vê derê heye, tekoşîna ku li vir heye, jin li vê derê jiyanek çawa didin meşandin, sîstemek çawa dan ava kirin, çawa xwe rêxistin dikin. Ev jî bi xwe re didê xuya kirin ku wek heva li alî ziman çawa ku em bêjin şoreşên cîhanê îro bi taybet yên demokratiyên ku jin pêşengê wan e bi taybet bi felsefeya jin jiyan azadî ku çawa şoreşa rojava destek dike. Di nava xebatên dîplomasî de jî em giringiyê pir didin vêna ku girêdana jinan çê bibe, helwestên jinan yên yek li hemberî kiryarên ku tên meşandin derkevin. Çima ji bo ku em dibêjin niha di vê sed sala ku em tê de jiyan dikin şerê cîhanê ku tê jiyankiriniyê sîyemîn her tim em tînin ziman ku di bingehê xwe de êrişên li ser jin, li ser mejiyê jin, li ser îradeya jin, li ser hebûna jin e. Ev mijarên ku bi vî rengî em tînin ziman tenê em bêjin jinên Bakur ji Welatê Sûrî tenê eleqedar nake. Esasen şerekî ku li seranserî cîhanê tê meşandin ev dihêlek ku êşên jinan hemû di hewzekî de kom bibin. Êşên jinan bibin yek. Desthilatdariya ku li ser jinekê tê meşandin îro li ser tevahî herêmên cîhanê jî tê meşandin. Di rojhilata navîn de herêmên ku me jiyan kir di nava salê de kiryarên ku tê de hatin çêkirin di Iraqê de, dîsa di Efganistan de, dîsa em bêjin di Îran de rêjeya darvekirinê ya ku bilind bû. Ev jî hemû dîplomasî rolekê tê de dilîze ku nerînê van jinan bigihîne hevdû. Ev tekoşîna ku li seranserî cîhanê jin didin meşandin ji bo ku di cîhana nû de, di jiyana nû de rola jinên azad hebe, mejiyê jinên azad hebe, îradeya jinên azad hebe. Ji bo vê yekê him di hindir de him di asta derve de xwegihandina hemû jinan, avakirina hevaltiyê bi hemû jinan re jinên ku îro tekoşîn dikirin kirina şirîkê şoreşa jin li Bakur ji Welatê Sûriyê vina erkekî me esasî bû. Ji bo vê jî gelek em bêjin şande çûn derve, gelek şande hatin hindir. Ev jî hêla ku hîn bêhtir bandorekî ku bidê avakirin û qenaatekê bidê avakirin ku êdî şoreşa rojava, destkeftiyên rojava, destkeftiyên jin yên ku li vê derê çêbûne malê hemû jinanin û erkekî me esasî jî ku em vî malê bigihênin her kesî. Ji bo ku em karibin derdora wê de hevaltiyekê bidin avakirin. Belê mijarê vegerîda ez xwazim wê pirsê jî bikim. Yani di Sûriyeya nû de piştî hilweşandina rejîma bes te got yani jinan têkoşînekî çiqas giring dan meşandin û dîplomasiya ku te behsê jî kir vê yekê nîşan dide. Mixabin berî çend roja seroka nivîzgeha kar û barên jinan a hikûmeta demkî ya Sûriyê Ayşe Eldibis yani rola jina pêşeng bêjin jina ku li vê derê têkoşîna salan da meşandin ev rolayna paşguh kir davakirina Sûriya nû de yani bêguman gelek ber tek û nerazîbûnên jinan bi giştî jî gel hatin yani derketin holê. Ez xwazim yani nêrîna we di vê mijarê bigirim. Ev nêrîna wêne ev hişmendiya ku yani pê di axive ev çi nîşan dide û çawa dixwînin vê yekê. Belê niha di serî de ji bo Sûriyeke nû ku ev 14 sal di nava şoreşê de hemû pêkhateyên vê derê ne tenê jinên Kurd ji hemû ziman, çand û olên cudayê ku li vê derê hene baweriyek waya ku Sûriya pêşerojê wê Sûriyekî azad be, Sûriyekî demokrat be, Sûriyekî hebûna jinan biparêze, mafê jinan biparêze, rola jinan carek din nûjen bike di nava destûrê de, di nava sîstemê de. Ji bo wê yekê niha belkî her tim em dibêjin ku pirsgirêkên me ne bi kesayetan re yan jî ne bi kesê ku rê ve dibe. Pirsgirêkên me di mejî de ye, pirsgirêkên me bi sîstema ku heye, pirsgirêkên me di hişmendiya ku berê hebû ku çawa netewperest bû
کو چاوا جن برول کربون به ماف کربون دنوا دستور ده بلکی برژین گله کی کم جهوان دابون جبوی و نها دمی کو حکومت دم کیا کو ایرونها شامه بری و دبی جهاتی سر حکم و قضایتن کوتن تعیین کرن یعنی نرینا سوری تدنینا نرینا پیکاتین سوری تدنینا نرینا جنین سوری اساسا د تعیین کرنا وان کسان دنینا اکوتن سری و بریه فجبوی و که امتکارن جوی داره بیجن کو نرینن عایشه دبس یعنی نرینن ری و بریه هگر در و اراده جنان بن هگر در و هبونا جنان بن هگر جنان جارک دن جی کولتیه که ببین کولتیه کی تاریتر جی به مافیه که ببین به مافیه کی هین کورتر یعنی بیگ گوتنه ام دکارن بیجن کو اف نرین د درجه که دم تمثیل نکن چماش بر اساسا بسالن درج ملهمبری هشمندیا کو جن بیرول کریو بجوک خصیه ملبر خدای متا کوشین کریه مشورش کریه جبوی وینا فجبوی وینا ها پشتی افقاس خبات کو هات مشاندن تکوشینه کی کو سوریه کی پررنگ سوریه کی آزاد سوریه کی نناوندی سوریه کی نه پارچه کری سوریه کی کو حمو رنگین جواک دناف خدا بحوینه کو مجبوی تکوشین کر ما خیال کر و هینجی هیوین مته دمازنن دبی کو کسایتک نرینه کلوته گوتنم دکارم بیا گوتنه بیجن کو چافکانی خو ج سیستمن دستلات دار ج سیستمن باوک سالار ج سیستمن کو بسالن درج بگوتنن عیب و حرام و نابه جن محکوم کرنا جارک دن بوی هشمندی خو فرض دکه یا جه دخوازه کو خوب دی فرض کرن بلکه مدید دنابا کلان و شارع سوری ده جی گلک نرینن دجبر جبوی و درکتن ابناجی چماش بو که ایدی جنین باکروج لاتی سوری جنین سوری بتایبت بسالن درج لبرخودان دنوا شورش و امبیجن کریزا کولبه داره هات چکری گلک آزاری وان هنه گلک ایشن وان هنه گلک دستکفتی دانا جیان کرن ایرو امبیجن تاني هجرن باكروج لاتي سوري ميزنن جنن باكروج لاتي سوري ايرو نتني لرجيك بچوك دنوا دستوري ددبرن ايرو تاكوشينك تمشاندن كو هف پیمانه جواكيا جن ايدي وري افاكرن فبيبا غريداي ابدكارن بيجن بيجن گوتنن بويرنگي يا جن خاندنن بويرنگي تاني جروجا دسپيكي دكو هاتيه سر ريفبريه وبخور كريزكي هين كورتر بينه وبخور هين برزغريكا بينه واز باورناكم كو شارع سوري قبول بکی و اساسا قبول جینه کرن گله کرد فعل جلهم بری و درکتن لیم دکارم بیا گوتنه بجیم کو چافکانی خو جول پرستی و امجن جنه تو پرستیا کو هین خو فرض دکه ف بویرم دکارم بجیم کو گوهرتنه کی پر جدید نوا ریبریا شامل ده هاتیه چکرن تنه چند کس هاتن گوهرتن سیستم دیسه او سیستم دوام دکه یعنی بله ام نرینی حوال ریحان جدی درباره ده بگیرن یعنی شورش کو ام بجیم پیشنگیا شهید آرین اوستا شهید هورین ایرو گشتی قناعت بیشترینگی یا سرکفتنی ام بیشن یعنی تابی بشورش اجناج جهات بناف کرین هر کسی نادزانه ایرو نرخاندرین بیشترینگی عشان دبست خطریه کی چال سر جنال سر دستکفتی وانا چی دکتر نرینا يعني نها تواهي هشمندين هيدا هرتم بلكي خواستن الجنكي وكي خو أفاكن شبو ويجي قالك بباندور أم بيجن هشمندي فرس كرن هشمندي دانا إجبار كرن أف يعني وقتيكو أم ديروكا 5000 سال بيجن هلبت ديروكا 5000 سال شو هي يعني مير شوا بهشمنديا أول برست نجات برست نتو برست و بفي شوا هولدان كدي كوجينكي وكي خو أفا بك جبو ويجي دماكو أم فيد نرخين هلبت أف نهاتي تنكرن يعني راستي تكوشينكي بينا فر تأمشاندن لسرانسري كردستاني لسرانسري روجلاتانا بين وجيهاني لبلي حركو أستا تكوشيني خورد به حركو أستا إيريشانجي أستا بيلانانجي أستا هشمندين هيجي زيادة تردب لسرجنان شبونا ويجي نها أو بفان ريو ريبازان دخوازن يعني تشتكي كو أو دخوازن وكي هشمندية كيو دخوازن بدن أفاكرن جبونا ويجي دي يعني روشا سوري جروشا قشتي روجلاتا نافينها جداتره چما جداتره شبركو ده باكو روجلاتي سوري ده بصالين دمدريش ريخستنكي جن هي بصالين دمدريش جنان اللي برانبري تواهي
هشمندیان تکوشین دکه هم الهمبر هشمندیا بعث تکوشین دکه هم الهمبر هشمندیا باوک سالاری تکوشین دکه هم الهمبر داگرکری تکوشین دکه هم الهمبر امبیجن نوکویه تکوشین دکه هم الهمبر قومپلو تکوشین دکه یعنی لبرانبری و جنین با کروجلات سوری لبرانبری و یکی هر تم تکوشین دکه جبون اوجی خواستن کو امبیجن دریا عایشه ده هم بهتر بیشن هم سوریه کی دموکراتیک آباد کن سوریه کی کو رنگی جنتید هیه سوریه کی کو جنجی خودی مافش بر کو هرمه کی پرچه کی مزن دباکرو یعنی دسوری دباکرو جلات سوری ده بشورش جنتی ناس کنه بزانستا جنتی ناس کنه بدسکفتین جنان تی ناس کنه به هفگرتنو یکیتیا جنان تی ناس کنه به نمونه کی کوبو نمونه جنان دوی شورش دش بو گشتی جهانی هات ناس کنه به سیستم کی دموکراس و کاف آشیتیانه تی ناس کنه لو ماجی یعنی خواستن کو یعنی وی که به باندور گشتی جهانی بکن کو دوی دوان کلین دمکی دی یعنی دوی سیستم دمکی ده ها ام هول ددن کو ام سوریه کی دموکراتیک آوا بکن يعني جبوجي بلكي درباسبونا جن بخوا يعني عايشة بخوا عند في كاروباري جنان ده أفخاصن جوهرتنا كي تشبكن ليه بله جوهرتنا كي تشوا أو برجرينجا جوهرتنا كي نها أم بر السيرفي كي دنرخينه دقشتي شورش عنده ودقشتي خباط عنده ودقشتي أم بيجن ولاد عنده جن هي لجنكي تشوا دخوازن أو وأم جنكي تشوا دخوازن أو دخوازن جنكي وكي هشمندية وانتني جنبه لبلي بهشمندية خو ببيلان خال سر جنان بده فرض كره نهاجي بفيرنجي لسر جن ددن مشاندن برنج جن يعني دخوازن برنج جن إدي إريشين جنان بمشاندن بيجي بدفي جنان يعني جي بإرادة جن بريارين لسر جنان تفرض كرن أف أم دزانن أف بيلانكي هشمندية أو البرستية جبونا وجي أمنا وكي قوتنين عايشة دبس دبينن أم لسر هشمندية كو عايشة دبس أم بيجين دفشينا آنجي كو هول دده كو أفيك دركفة أم لسر هشمندية دنرخين الشخص عايشة دبس شخصك لبلي إيكو هول دان عندك وإيكو بيلان عندك وإيكو فيك يعني آماده دك کسین کو ج اول پرستینن ج نجات پرستینن ج هشمندیا انداگر کریینن اف کس دخوازن بیجن ها ب دنگ جنان بریارن جنان تیگرتن او بریارن جنان ای تیگرتن چنن فراستا کل سر جنان تیگرتن چیه شبو بیجن نعم دکن جن بخوا دکه يعني چما تخوازن مساجي كي بفيرنجي بدن و دحر دري دخوازن فيك بكنا تاني للسوري لتفايج نام ميناكا تاني ام عايشه دبس دكارن بدن عايشه دبس يعني نها سيستمكي دمكيه دبكو ددمن بيشروج دغهرتن چبه دبكو اوجي خو دنافان غهرتن اند چبكه دبكو دنافا هفديتن اند ام بيجن هين بهتر حقيقتا باكرو جلاتي سوري شورشا جنان دسكفتين جنا شبركو اوجي جنكه يعني أكيد نكو أم بيجن وقتكو في راستي وفي حقيقتي ببينه وهين بهتر هولداني ويش بوك هرتني هب هلبتو قريك خبوك هرش بو سوريا كي قال ريحان يعني رجلات أنا فين وك شهرستانية وكو جنة فندا وينا يتين عسكري يعني شهرستانية كي بهزار سالانة إيرو هيزن هجومون وهيزن أم بيجن بابك سالاري الفيدري بجهد بن يعني بريخستن كرنا أم بيجن كومين جهادي شتيان الفيدري هر دچه درد که پیش یعنی وجیانی زمان دورد جهه جنیر کدری بنرینا کدری جه ببه انها تکوشین جنان تکوشینه کی دیروکیه جروزا لوکسمبورغ حیا ام بيجن ريهافال ساكنه جانسس جهافال ساكنه جانسس حتى آرين ميركان ام بيجن زلالان هفرينان اف تکوشین بکدا صدان رهوالین تکوشینی یکو جانی خو فدا کرن شبکو پروژه کی دموکرات یان جنان و گلان بدن آوا کرن لبرانبری تواهی هشمندین هی لبرانبری تواهی پیلانین هی جبونا ویجی تکوشینا جنان کو جبونا آزادیه جبونا دموکراسیه جبو خو سربونا خو و جبو کو دسکفتین خو بپارزه تکوشینک حق و حقیقتیه لو ما جيت بكرو جلات سوري ده اف حقيقتك نتني بكرو جلات سوري دقشتي كردستان لباكوري كردستان لروجلاتي كردستان لباشوري كردستان يعني دي كردستاني قشتي ده تكوشينا جنان جديرو كي حيا روجا ايرو يعني بينافر جبونا آزادیه جبونا وکویه جبونا دموکراسی خبادان مشاندن لبرانبری تواهی هشمندیان
ام بیجن سری هلدانن و گوتنا ام جتوندی قبول دکن تجاری نگوتن یعنی جی امش داگر کریر قبول دکن نگوتن جبونا وجه یکو بلکی درجه که ده رد فعل کی مزن در دکوه دویت کوشینا گلی کرد دسریده ده کوشینا جنان در دکوه افت کوشین جی بلکی نمونه او ام دکارم بیجن با کروجلات سوری یا کل برانبری داعش شرکرن به هزکی مزن به جسارتی که خورد لبرانبری دولت ترکیه داگر کر شرکرن جاردن به فلسفه کی خورد و مزن لبرانبری هشمندیا بحث تکوشین کرن جاردن به آوایی کی ام بیجن نمونه و لبرانبری چتین کو گریدای دولت ترک و گریدای گلک ام بیجن کسین کو پیشگیرتی وان چتا دیگره جبون اوجی لبرانبری وان کسا تکوشین کرن اف بسری خو افسانه کی دیروکی ام دکارم به بیجنیا جنان و اف بخو برسوا کو ام جیان کی چوات خوازن یعنی جی امولات کی چوات خوازن یعنی جی ام بیجن ام کردستان کی چوات خوازن روجلات کی نوین بچرنگی ام دخوازن کو راستی جی 200 ساله و کی کره برابود بیجه 100 ساله 21 و 100 ساله آزادی و دموکراسی به 100 ساله 21 و 100 ساله آزادیان جنابه اف نتنی وکی گوتنه کی ام دبیجن شبر کو منها گوت لسرانسری کردستان و جهان تکوشین او سرهلدان جنان کلی بکلی لدارن جبون اوجی 200 ساله ده راستی جی 100 ساله کی کوتنه برنگی میر 100 ساله کی بهشمندیا یک عالی 100 ساله کی بدنگی کی تنه اف نابه 100 ساله دموکراسیه اف نابه 100 ساله وکویه اف نابه 100 ساله کو آشتی و آرامیش بونا گلان و جنان بخوره بینه جبون اوجی 200 ساله ده دبی کو براستی جی نتنی ام اوکی جن ام ویت کوشنید که دبی کو جواگ بکشتی تکوشینا راستیا جنان بکن تکوشینا آزادیا و کف هر دو زایندان بکن شبر کو امی نکارم ببیجن دموکراسی دولات مده سوریه کی دموکراس ل مافی جن رنگی جن ناسنامه جن هبونا جن تیدت نبه و چه به دموکراسی بحر دو آلیان تیچه کرن جبون اویجی هگر ام زایندا بنرن هگر ام الخوازای بنرن هگر ام لچ بنرن بدو آلی تی مشاندن جبون اویجی ام جی دبیجن یعنی دبیکو 200 سال جنان تکوشینه کی بیناور لبرانبری او قاسه هشمندی کرن و بدیلین گران دوی شورشی ده دانه جبونا کو جیانه کی آزاد جیانه کی وکف جبونا ویجی نمونه یاوی ام دکارم ببیجن کل سوریه نها دکیلین دیروکی را ام درباز دبن دکیلین هری ام بیجن دیروک جارک ادن دوی مرحله یا کو بناف دکن مرحله کی دمکی دوی مرحله ده راستی جن دیروکا خو بدست خو دنیویستینه متا کوشینه کی هفپار بسالن دمدریش دامشاندن حتی نها افتکوشین تیمشاندن لیبلی دوان کلیین کو تواهی جهان ایریشه کی مزن کسین کو جالین اول پرست نتو پرست ایریشه کی مزن لسر دسکفتین جنان دکن دخوازن ناسنامه جنان جهولی راب کن دخوازن دیروکا جنان جاره کدن قرب کن شبر کو او بپیلانین قرکرنی لسر مددن مشاندن شبون اویجی نخوازن دنگ و رنگ و مافین جناه به ام لبرانبری في مرحله وكي كونغراستار وكي ريخستن وتفجرين جنان نها دوان كيليان ده هين بهتر بيكيتيا جنان وبهفجرتنا جنان وبهفالتيا جنان نتني جنين سوري نتني روجافا لبله بيكيتيا جنين كردستاني روجلاتا نوی شبر کو اف دسکفتی نتنی دسکفتین شورشا جن یا کو باکو روجلاتی سوری دسکفتین گشتی جنانن ام بهفره قزنجین کو دسوری د ام قزنج بکن قزنجی تواهی کردستانی و جهانی رنگ جن هک د دستورا نو یا سوری د مافی جن د دستورا سوری یا نو د به قزنج کرن بکدا جنان و د تواهی دستورن هیده و جارک دن د برچعوان بنگردن و د بکو 200 ساله 100 ساله کی کو برنگ و دنگی جنابه بله یعنی جز بیجی دیزاین نو یا رجلات ناوین ده جنان جه خود یار کریه مینا کاویجی با رجلات سوری و کند بیجن هواری حنز بگرم جمعی سردم و پیواجوی که بفیرنگی یا کو جهر هیلی و ایریش تمپیک آنین اف هفگرتنا جنان یا کو چی وی چاوت کاره وره خورد کرن وره گش کرن
بله شخوا دمê ku em dibêjin êrişekî ku li ser şoreşa jin heye ne tenê di Bakurjlatê Sûriyê de di seranserê herêmên ku jinan serî hildan li ber xwe dan û xwestin ku mafên xwe di nava destûreke demokrat de bi dest bixin rastî êrişên tund hatin û mînakê wê pir in jî yanî serhildana jin jiyan azadiya ku li Îranê dest pê kir di nava salên ku dest pê kir û heta roja îro belkî bi dehan jin hatin darvekirin û hatin girtin û hatin şehîdxistin di encamê ku ev jin bêdeng bibin dawa mafê xwe nekin belkî di Hindistanê de meselen herêmekî ew qasî ku mafê jinan tê de winda ye jin cara yek belkî serî dihildin û dawa mafê xwe dikin ew jî slogana jin jiyan azadî bilind dikin ew jî rastî gelek îşkencan hatin fe ji bo vê yekê niha em li kîjan herêmê mêzin li Bakurê Kurdistanê jinên siyasetmedar jinên nûçegihan jinên ku di nava mecalisên heyî de kar dikin di nava şaredariyan de ji ber ku banga em bêjin hevserokatî yan jî banga sîstemekî demokrat kirin ew jî rastî êrişên tund û girtî û di asta qirkirinê de jî belkî li ser wan ev êriş hatin meşandin fe ji bo vê yekê niha demê ku em li herêmên xwe dimêzînin li erdîngeriya ku em tê de jiyan dikin demê ku em mêzînin û bi taybet Bakurjlatê Sûrî mînak niha Serêkaniyê Efrîn herêmên Şehba Heleb Milê Cerablos Idlib rojane kiryarên gelekî qirêj û gelekî giran li ser jinan tên meşandin ev na jî dikeve bin banê ku niha li seranserê cîhanê şerê cîhanê yêsiyemîn heye di nav de birêjeyên gelekî bilind ev a şer hebûna jinan û sîstema jinan jî dike hedef û hewl dide ku rastî jî her tevgerekî jinaniyê ku li vir li ber xwe dide serî dihilde yan nerm bike yan jî tune bike felhemberî vê sîstemên ku bi ziravî li ser jinan tê meşandin ihtiyac heye ku hêza jinaniya heyî hebûna jinaniya ku heyî jin li kîjan rûyê erdê li ber xwe bide pîwîst e ku xeleka xwe bi hev re çê bikin û hevgirtinên rastî jî stratejîk bi hev re bidin çêkirin ne tenê tektîkî çima ji bo ku niha demê ku em bang dikin em bêjin sed sala bîst û yekê wê bibe sed sala azadiya jin behsa jinek tenê nakin yan jî behsa rêxistinek tenê nakin yan jî behsa herêmekî tenê nakin fe jinên cîhanê tevahî madem ki îro banga azadiyê dikin madem ki îro em bêjin berdewamiya dîrokê di tekuşîna xwe de dibînin ihtiyacekî gelekî girîng heye ku hîn bêhtir pêşxistin xurtkirin û avakirina dostaniyên stratejîk bi hev re niha li ser asta Kurdistanî em dikarin wek jin bêjin hem di asta netewî de hem di asta Kurdistanî de ji hemû deman bêhtir îro ihtiyacî me heye ku yek rêziya me hebe ihtiyacî me heye ku îro bi yek rêxistinê em bang bikin ihtiyacî me heye ku hêza me ya parastinê îro di hewzekî de kom bibe ku em karibin li hemberî van hişmendiya li hemberî vê sîstema ku di derecayekê de jinan dike hedef em li hemberî wan derkevin kiryarê wan vala derxin fe demê ku em lê mêzin di asta Bakurjlatê Sûrî de îro Sûrî di merheleyekî gelekî حساس را derbas dibe krîtîk de jî em bêjin dewam dike çima ji bo ku sîstema ku hat rûxandin niha sîstemek hatiye şûnawêne ev sîstem jî çi qasî hebûna jin wê biparêze çi qasî wê neparêze esasen di nava nirxandinên wan yên destpêkê de di nava sîstema ku li pişt wê ne derket pêş fe li hemberî vêna bi taybet di Sûrî de pîwîst e tevahî jinên ku di Sûrî de jiyan dikin Alewî dibin, Derzî dibin, em bêjin kesên Kurd dibin, Ereb dibin, ji ol û baweriyên cuda dibin, pîwîst e ku niha ji her demî bêhtir baweriyên ku me qezenc kirin, ku rastî jî pêşengiyên ku di sîstema nû de werin kirin, kesên ku sîstema demokrat pêşengên wên bin û ku karibin rastî jî bi ser bixin jinin bi vê baweriyê pîwîst e ku nîqaşên ku hatin destpêkirin di nava jinên herêmê de bi pêşengtiya mecalisên jin, bi pêşengtiya rêxistinên jinan pêwîst e hîn bêhtir dewam bikin. Çima ji bo ku niha heger di vê demê de hevgirtina jinan, yekîtiya jinan nebe, baweriyên jinan yên mutlaq
کو ام جیانک به اولاد جیانک دموکرات ده و عادل ده جیان بکن هگر اف باوری پچه کی ها ترددی بکویته ده ام نکارن بحثا جیانکی لپیشیا خو کو ام خودی رول بن خودی جه بن بکن فجبوی بناد آستا سوری و آستا باکورجلاتی سوری ده تواهی جنن هرم ایرو پیوستا گریدانین ما و هفگرتنین مین استراتژیک و خورد هبن ده آستا نتوی ده جینها بلکی هر تمام بجن پرزگریکا کرد پرزگریکا کی کو باندور دنگین رجلاتا نوین حموی دکی چماش بکو ده هر ولاتا کی کو نها لسر ام بجن جغرافیا رجلاتا نوین های کرده دهن و ام دزانین کرد بسالن درج راستی امحا قلکرین راستی اشکنجه راستی به مافیه هاتنه راستی به رول بوینه هاتنه دمله زمان ده دمله چانده ده دمله دیروکه ده دگلک آلیان ده بین اسنامه هاتنه هشتن به سیاست رجنن کرد جی بین اسنامه هاتنه هشتن فجبوی بیننها بانگی ما اون کو ام وک جنین کرد مرحله کنها ام تیده درباز دبن دیروک لسر مفارز دکی کو ام یکیتیا خود چه بکن کو ام کاربن هین بهتر راستی جی بیک نرین بیک اراده و بیک هلوست ام درکبن لسر ام بجن روی صورت کنها هیا پیرجی ام تکارن بجن کو احتیاج هیا حمو جنین کو ایرو لبر خوددن سیستم خویا جن یا هفکرتی بدن آوا کرن هوال ريحان اسباب برستيج واجي بكم يعني اري قال لك دسكفتي وقال لك تيكوشينك كيما قلت تيكوشينك بيها باتي مشاندن جند هر كلي دنا وخبات دنا وكديدن لي اسخازن بحسب باكروجلات السوري بكم يعني ام دنافدن ام وينا بنرخينن ايرو جن ام بيجن ما فيناتي باراستن قالوا دناوا جواكي ده اوهشمنتيا كو انا بنرخينن هاتي رو نشتاندن بالتمامي اگر ناجي شما کیجان پرسکریک پیشاینا هن کنای باوایی کی تمام نای پیکانی نهاش بو روشا جنان يعني ام دكارن ببيجن روش بروش قلي بقلي مه بمه صال بصال اجهفدو جداتره نها ام روشا 12 صال ام دكارن بقرين بري او قاسا روش يعني ام بقارنين شبركو فرقو جداهيه كي قلي كي مزن هي بري هجر ام بري 12 صال بنرخينا ننتشتن جن دركب بر دريه مالي نها ام بنرخينا جن پیشنگتیه که مزن شورش دیگه جن فرمانداری لشکری جبونا پاراسنا آخه دیگه جن ام بیجن لبرانبری تواهیش مندیان نها برخودانه که دیده مشاندن جبونا ویجی جنه که کند هشتن درکه نها او جن پیشنگتیا شورش جیهان اردگه يعني اف بخوا فرق جداهيه كي قلي كي مزنه لو ما جي هرتم بلكي ام في كي دبيجن ام دبيجن هركو استا زانستي بلند به هركو استا تكوشيني خورد به هركو استا خو باراستني بهتر دبه استا رخصتم بوينه برفره دبه هركو ام دبينن شي استا ايريشان استا بيلانان استا ام بيجن هشمنديا دسلادارجي زياده تردبه يعني نكو ام بيجن ام تكوشيني كي دكنو الين دن طرفي دنجي خو بدن كري يعني جي قبول كريه نا بروفاجي وي دها ام بيجن غورتر دبه دها ام بيجن بلانين ماستر ديتنا نها هرتكو ام دبينن جي مثلا شورش حركو استا شورش بلنبو هركو مدي ايريشن سرجناچبو هركو استا پیشنگتي خردبو مدي دكو دريا بلافران بمروف ده پیشنگو اندزيارن شورشي هدف دگره هركو مديت استا زانستي بلند بو يعني برفره بو هركو مديت دريا شرين تايبد خواستن دخوازن بلبله که دنوا جواکه دو دنوا جنان ده چه بکن هر کو ام دبینن مافی جنان تی پاراستن قانون جن تی رونشکاندن هر کو ام دبینن دریا سیخوریه دریا ام بیجن هشمندین گلک آلیان ده دخوازن دنوا جواکه آمده پیلانین جدا دریا جنان ده پیش بکن هل بدما ام وی که دنرخینن آلین پیشکتنی و آلین زحمتی پیلانان ام بهور دکارن بینن سرزما جبون اوجي هشمنديه هي هشمنديه كي كو 5000 ساله نها جي شبو عايشه دبس جي بلكي معاني سرزما هشمنديه كي كو امنيكارن بيجن دنافا 12 ساله شورش ده ايدي هشمنديه كي بو هشمنديه كي ديمقراس و هشمنديه كي وكاف و ايدي حركز بفي كي باوره ام بيجن اصلكي هي ام بيجن
مالبات ایدی نما وکی بره بلکی بره پر راحت و نورمال بدیتانا کو دست خال جنه بلنکه آنجی گوتنه کی نخوش دنوا جواتا کی الجنه بده بکار آنین آنجی ام بیجم بویره کی لیدانه بده چکرن هلبت اف دنوا مالبات انده راستی جی چاندک هی چاندکی دموکراسیه چاندکی ام بیجن آزادیا جن آزادیا جواگیه اف یک کاتی رونشکاندن بلکی دما کو عمل و مالباتان دنرن هر باجاره کی ده براستی جی نمونه کی حقیقی هاتی چکرن لیبله جاردن جی د آلیه کی دند جی ام دبینن مخابن هشمندی پر دیکتاتور هشمندی کی نجات پرست دبن ناوی ام بیجن کچامه ملکمه به پرزگیره کی جدان دما جن راستی پرزگیره کی ته دبن ناوی شرف و ناموس جی جنان دکوجن اف یک جی ام دکارم بیجن هین هی ده هریم مد لیبله هگر ام لرجه و بنرن رجه گل لکی باندور کریه مثلا ده سالن دسپیک ده رجه گل کی بلند بو بریا شورشه رجه اشبرکو جنه کی گوتنه کی کل برانبری باف آن برا آن هفجین درکتا هلبت درجه که کشتن ددان او کرن یان جی برددان یان جی دزدریجی لید کرن یان جی لید ددان یان جی تواهی جورین تندی لسروی ددان بکارانی بیکو ام بیجن دنگک درکوه نها حالی حاضر بوی نه وال ریحان دیسا و هشمندیه لبرجه کی مرفت کاره هر سال وکی وگود جدای مرفت کار بنرخین یعنی نها اف گلکی کیم بوی ام دکارم ببیجن ایدی چند کی دموکراسی دنا و مالباتان دچی بوی لبله هینجی بشکی کدنا و جواکه ده ام بیجن تندیه دمشینه هینجی ام بیجن هولدان دکن کو وان لگوری قانون و مافین جنات اف نگرن و اف جی ام دسپیرن جهشمندیه کو 5000 سال هاتی فرض کرن ام دسال مدکو ام هول ددن کو هین بهتر شبکو ام وی چاره سر بکن ام هین بهتر پرورده این میران تایبت د تاخان ده د گوندان ده د باجاران ده لسر اساس فلسفه جنجیان آزادی لسر مالبات دموکراتیک لسر هفجیان آزاد کو ام کاربن اف حاله ای هیجی ام کارم به تکوشینا زانستی به پرورده کرنی ام گوهردنی کی چه بکن بله ام هی دیتین داویا برنامه صادم پر صداوی جو بکم ایرو جبو کو جن دستورانو یا سوریه د سوریه انو د جه بگیره جمو پکاته جمو رنگان بجدارونک چه به هون وقت کنگرستار کاری که چاوا دمشان هولدانی و چاوا هن نها اف قناغ دیروکی جبو مجنان ما آنی سرزمان جبو نواجی پرگرینگ کو نها ام وکی جنین باکور و جلات سوری دبن بانی کنفدرالیزم دموکراتیک یا جنان کو مبهور گلک نقاش برفره کرم گلک نرینن هفبار این جنا کو امید سوریه نوده امی بچه آوایی جید بگرن اف یک نتنه جبو باکور و جلات سوری جبو گشتی جنین سوری پیوستی که هی کو ام یکیتی جنان دا اصلا سوری چکن جبر کو دا اصلا باکور و جلات سوری جنین عرب کرد سوریان ترکمان چرکز ازیدی ام بهور تکوشینا آزادی ددن مشانده جبو نواجی جبو کو ام بکن يعني دستورا سوريانو دا ام جه بگرن ام دویکو یکیتیا جنان دا اصلا سوری دی چه بکن ها کارو خباتی ما هولدانی ما او کو ام دا تواهی محافظات ان سوری ده ام وکی یکیتیا جنان آوا بکن دا آلی یکی دن دجی ام لبرانبرین ها تواهی هشمندین کو دردکوین یانجی قانونین کو دردکوین ام به هلوستکی خورد ام کاربن تف بگرن وش برکو دفرد راستیه کی هی حقیقته کی شورشه کی دوی کو اف حقیقت لبرچعوا بگردن جالی دستور سوریانو ده جالی تمثیلیت وکهف ده جالی مافداینا رخصتون و تفگرین جنان دستوری ده باوایی کی سربزه و دالی ام بیجن چاره سرکرنا پرزگریکا سوری ده به رنگ و دنگ جنان ده جه بریاری ده هبه یعنی ده تواهی جهن بریاری ده نتنی وکی ناف لبله وکی هبون وکی ناسنامه دوی کو جن هبه دما کو ام دوان هر چار آلیان ده هبن هلبت امی یعنی ده سوریه کی دموکراتیک و ام بیجن آشیدیانه و برنگ جن به آوا کرن بله هوا ریحان هونجی تخوازم تشتکی لیزی ده بکن هیوی نوع وکی جنه که ام بیجن که هونجی تیکوشین آزادی از جن ددن مشاندن ام جا گهدار بله از خوازم زیده بکم کنها ارکید که وسر ملیمه ده ازمون و تجربه کوم لبه در جیان کر ام کاربن در باسی حموجن سوری بکن و لسر وی اساسی جی
وەک هەواڵا مژی ئەنی زمان یەکیتی ڕێخستن و پاراستنا هەموو ژنên سووریە مکاربن بە ئەزمونên ku melbê derêdana jiyankirin bidin avakirin ji bo ku rastî jî merhela îro di asta ku şoreşa jin êdî ji bo hemû jinan pêwîst e wek erk were dîtin û her kes jî berpirsyariyê xwe di derbarê demê de bigire ser milê xwe ji bo ku niha kêliyên ku êdî keda salan, keda şehîdan, keda jinên tekoşeriyên ku zêdetir ji 5-6 sal li ber xwe didin îro keda tekuşîna wan em di kêliyên ku em bikin malê hemû jinan û em fermî bikin di nava destûr û di nava hebûna nû ya Sûriyê de ev na jî berpirsyariyên gelekî giran digire ser milê me hemû jinan pêwîst e ku bi yekîtî birêxistin û hevgirtina xwe em karibin xwedî lê derkevin. بله گلک سپاس و نرخاندنی و این هیجام گلک خوشبون و ایرو برنامه همه تغلیبون نرخاندنی خوانی زمان ریحان تمام بردفکا کمیته کلی اتفاق دموکراتیک کنگرستار گلک سپاس بو بله هر ها بردفکا کنگرستار ریحان لوکو گلک سپاس بو بله تماشاوان هیجال ویدریم دکیجن داویا برنامه خو حتی جرا کدن هر شاد